Mungkin sebab bila arwah ayah meninggal awal, so kita punya mindset dah tak sama dengan orang lain. Kalau awak tak jaga nama awak, buruk nama keluarga. Dia selalu cakap macam tu. Tension tak bila cakap macam tu? Kita mungkin macam mana cakap mungkin sebab bila arwah ayah meninggal awal, so kita punya mindset dah tak sama dengan orang lain. So bila Yelah, sebab hari yatim, so bila hari ayah meninggal, tahun ayah meninggal tu, saya baru start berlakon. Umur 9. time tu tak 9, 10, 11 tahun kedua berlakon lah time tu. So bila ayah dah meninggal, so kita orang punya apa orang kata source of income terputus. Ayah kerja apa tu? Ayah memang businessman. So bila businessman ni dia self finance kan. So bila dia meninggal tu memang the whole family lah, termasuk abang. Abang time tu tengah study kat luar negara, apa semua dah terputus kewangan kita orang. Abang sambut study sampai So benda tu memang kita orang start. Abang balik ke? Abang tu balik hari yang sama meninggal tu, dia terus ambil flight ticket balik, lepas tu dia terus berhenti belajar lah. Abang Because belajar kat mana? dekat Sydney, kat Australia. So after that memang everything semua terputus. Abang nombor 2 pun study pun terputus. So memang kita orang memang tak tahu nak buat apa. Dan tiba-tiba rezeki kat saya, time tu lah saya start macam okay, it's okay. So we just membantu keluarga. Saya istilah dia membantu keluarga lah. Tapi time tu Sweet memang letak mindset, that's my hobby. Boleh buat duit. Okay, it's okay, just do it. Macam tu.